Hello loite ho tuni hin any frank kiti no Thusim chamcha ana sei kho mohite any frank kiti no mai Chapang no hi Germany gama hung peng a hi in Hitler in vai apu lai ta chun Germany gamsunga mitha mimati ho hi anaha bol ji in any frank in zong hi chi hawa ko na chu akicha ji in apin nagam Germany da tha in Netherlands langa koimacha he sa 11 ahung zamen akisele Nazi sipai ho het sa lava Netherlands gama apartment khat koimacha het lo namuna kumni lang a uma hichilai a sunga athil to again thein ho chu ba deya apa in diary api achun azi in hi khunungin Nazi ho khona any frank hi anathi in any frank athi zawin diarrhea thilji ho chu lekha khanen aphongu ven hi le mi tampi in angai nom asim nom ovin mi dei thei ta kha chu hi any frank min ta chu hi le analyst Mary Frank a hi chule mi tampi in any frank tin e he ove any frank hi June 12 1929 Germany gamsung Frankfurt City ana penge any pa min chu Otto Frank anu min chu Edith Frank a unu min Megot Frank a hi in amo in sung hi mi libo an hiuve Germany a apin wanghin amho in ko hi Jews mi a hiuvin hichiji achun Judaism le Germany a achi pio apathian ho hi adan ho anakibang tapoi any nu lepa hi le khathi ma hi hunji in acha te ni in le kha asim hona athip ding hon chu anadai hle jeng hone any nu lepa hin library khan hong hunin hichi a ko na hin amho in ko hi akihin so ve hichipa laita hin any frank le a in kutie chu Frankfurt na Marbeck wek kiti 307 in dan ni umachun anacheng ove 1931 kumachun any frank le a in kutie chu akichon ovin Dornbus kiti area a Hinkho Fresh 24 kiti munachun acheng ove any frank le a in kutie achen now in ni hi government ho in avesui uvin preserve a ball ove gam chuma pana gam ve gam khol ho hung teng le any frank te anachian naw in ni hi het nom le vet nom na in hichelai mo na hin mi ahung zinge World War ahung umachun agam agamin gen the na le ha sat na ho hi akebe zingin koima anom sa ana umpoi ha sana kiti wangin Germany gamsung hi gamdang to te dingin ana ha sa che USA ko na sum lona anala ho chu sa adingin ahin sei uvin hitisum chu sa ading ati je uvin Germany gamsunga economic collapse boina mai pi zinge mi hung kibe na to na ding mun mulo na to ading umlo hichi ho je ahin ne ading ki mulo again thei hi anatam the jing tai Germany gamsunga kiwai po na ahung lasamin hichi ho je achun amho dinga phat chaina lamchu ana hitai 1933 kum federal election Nazi party hon lolhin alin ta ana nei uve hichun Hitler chu Rusitek chancellor adingin hichlai phat laya president Hindenburg chun ana thlenge phacham khat zawin Hitler hi Germany adingin fu her ahung hi e hichlai ta hin Germany gamsunga ni ading a het lo to again thei ho ki Beijing lai ta hi Hitler in Germany ahin po hi Jews mi te ho ading in wangsit ana le jing tai Germany gamsunga thilhung so ho zo si chu Hitler in Jews mi te hi anango azi in hi Hitler lunggel chu hi le Germany gamsunga hi ama lai si a Jews kiti mi ho hi khat cha hing hoi lo ding ti hi hi hiji chun Hitler dingin Germany gamsunga Jews mi te chu amelma a hitai Hitler in Germany gamsunga Jews mi te themona hol lovin avo to eng bol akopmin chuzavin nomai Chapang khen lovin Jews mi te chu ahin that pan ta na hi Jews mi te Hitler khona thi nom lo ji uwachun hoi laimun azut no ke helovin azam pan tawe hichilaya azam la chun any frank le in kote zong Germany gamda tha in Amsterdam Netherlands sa achi tawe Netherlands sa hungzam wa ko na hin Germany citizenship hitelovin Netherlands citizenship a hiovin in le lo nei lo mi chu a hi mei tawe any frank apa hin azia chati awa zo theina dingin
Opetka Works kiti na to anamon khat company ahin na tongin azaw tai 1933 kumapat 1939 chana Hitlerin Zeus mi te atha ji achun ama ko na ki hu hing na thei ding tia hungzam do ho chu lak thum ti vel hi a hi chi hol a hin any te in ko zong azaw uve Amsterdam a uvin any te ni u cha zong chu school khana admission ki bol hunin school akai hone any friendly a in kute in Germany gam sunga la uwa ha set legend thei a hin tho ho chu Netherlands gam Amsterdam a wa ko na hin chi ho hi abai hilzing in nom sata in Hinkho amang tawve any le margot te ni ucha hi ale khasim hon na alunglun hun je in a class che over achung nung penin ahung jing hone nikhat hi any frank ba day anahitan hichi a hin apa auto frank hin achanu ba day gift ading in diary khat ana cho pi in any frank in diary amuwa ko na chan akipa le azing in apa thilpi chu kipa ta in anasangi any frank doile tup chu poetry ji lekha ji them ti hi a hi je hin apa in diary hin pi achun anakipa le zinge Amsterdam a any le in kote ahung uvin 1940 kum chu a hitai any te in ko dinga wang sinum ta chu hichikum hin Hitlerin Netherlands kam sunga gal a hin bolin a hin sa nin a hin zauta na hile Netherlands chu a khot noya a tai hichizau chun Netherlands gam sunga cheng Zeus mi te chu Hitlerin bor hil su hil nei mona nei danin anamanin na to ha sa ta na to sa e ni ding don ding kiti ho hi anapi po vin chuzong le thamkhat ahan thim achat lal a uma hi le anathat thu thu ve any pa auto frank hin a in ko wa a hin do na thei ding ovin US gama zam dingin athimin anaki gong zinge hichilai ta hin German sipai nazi ho hin anamu khawle am ho in ko hi anama dingwa hi hichiji hin any pa hi apo do ding a hi lo le thilcho a chi ding pha le athima chi a koimacha ki he sa ji lo a hi auto frank hin USA chi na thei ding in visa adalin application athanin na hi le analo lingzo po na hi aji chu Rotterdam kiti muna visa ho le application ho ki apply ji na mun chu May 14 1940 a Germany te in bom an hla dan nawa anisi hitai na to namun a sit pha na chun hichilai muna na tong koima a tapui US gama zamding kiti chu mangthu a hi pha nin any frank le in kute chu Amsterdam a hi thei thei na in koima chamu lo koima cha he lo na an hiti chun akisial lovin tawve any frank pa na to na company building a koima cha he lo room khat na chun any te in ko pumin mi gen he akisial ove hichilai ta hin any frank hi kum som le kum thumbo ana hin alaye hichun any frank in about daya apa in a hin pi diary achun hichilai phat laya thilso ho Hitlerin mi agim boldan le atha ho le yang boldan ho chu di chanin azi in chule amho hichilai room sunga au muwa aha adan ho le ahin khomandan ho bozong chu azi su ke ye auto frank in akisial now in bhara chu aphat cha in anapi jingin auto frank in ne le cha don ding ho cho ding ati phat le koima cha lo phat nazi sipai ho lo phat le athim thimin hiti chun thil choin achi ji e any le in kote ho akisial now room chu second le third floor a hi in hichilai mona chu lo ding itia hi le direct entrance common room ho ko na kimo lu thei a hi po in lekha them ho ki koina anunga ko na chu kilu ji hi German sipai honjong any te in ko kisial na building chu ahung che kha uvin ahi wangin any le in ko te kisial now room ko chu koima na het lo in anamando di pove any frank te kisial na ahung kisial ho pomachun in ko ni a hiwin hichila chun Peter Van Pels kiti pasal chapang khat jong anazawe Peter kiti pale ena frank hi anakadai hunda na hi any frank in diary chun kilungsi na ananay dan hole lungsi thimthu asai nom alal nom ho zo si le athil tu ho zo si jong chu hichilaya chun anaji e any te akisial now building nei pa Peter pa chun hetman lo ka in hichi building chu mi ko ma aniki zo tai hichi thil so niaw cha cha gai hin any hin diary chun anaji do e
michomin building a hin ki cho awanga chun any te in ko kisele ti hi building ki cho pa chun an he phapoi a hi wangin any te in ko hin German sipai ho in bei chhiana ima do dingo a hi tai tin amho zonga lungim so ke uve nikhat building ki cho pa chun architect in umdan hetiam ho khat a hin ki puin room ho chu a hung che hon ta na hi le wang phat chakhanin any te ki sial na room chu agam do hon poi building ki cho pan hi chini a hung vet ti tai lovin nidangin wang a hung ve khata poi hichilai building a ki siar chu komni a hung hlingin 1944 August de lina chun Nazi sipai ho hichilai mun chun a hung lu novin hichilaya ki sial ho zo si chu abon ovin anaman tawve hichilai building a ki sial ho aman ovachun thudo ane ovin pha so ta pi ani ki sial do aji ovachun Hitler hin punishment sang ta pi ding tin nuclear test a bol ji na lang mun ovachun na to ha sa ta atong dingin a hin pui phei tawve punishment api ji naw mun concentration kema thil kidang ta khat cho hi le kumsom langa thinglo na tong theilo ho chu gas chamber a ale lu novin ana that ji ove hichi a hin hichilai mon chun chapang koi macha akimo poi chuzong le na tong theilo a chat zo lo ho jong chu a hing hoi di pove am ho chu akivui na dingu ko akilai sa ovin hichilai mon chun adin sa ovin mai thala ane kabli ji ove hichilai ta hin ana freng hi kumsom le kumnga a hi in kumsom le kumnga noi lama ki thaji ji achun ama hi wang phat chakhanin uchin na chinin ana hingdo in a hi wangin gen theite in na ha sata chu ana tonge any freng chu asam atan pi ovin alu a hotel pi ove chuzong le abanova te tu tabang number len ta ta jong ata pi ovin a hi any freng hi asu gim abol gimu kiu hilovin numai a hi je chun Nazi sipai hon analup bom pg ovin hi concentration kema a koi ho na tong ho chu na ato pha no le tui ver khat cha jong ana pg povin en ani opha le wa ta ana pg lo ji ovachun na ham ato akino ai to ata saw chu vet zo vet ngam a hita poi ata sa chungu chu agungan ngan akimu in alhasam thei hle jing tawwe 1945 kum concentration camp aki koi ho mi khat typhoid ki ti dam mo na hi a hin nain hichi ako na chun hichinat na hi an lang tai hichinat na je chun concentration camp ma ho chu mi sang som le sang sagi a hin kho na be hichilai ta hin any freng jong scabies ki ti nat na in ana pha je chun avun ho jong chu vet hoi a hitapoi any nu jong chu dam mo na khat nin a hin pha na chun hichilai mo na chun a hin kho na beita na hi phat chom khat zawin any freng jong hichilai mo na chun a hin kho ana beitai May 9 1945 kuma chun Hitler khona ko nin Netherlands te hin chamthlat na anamu uve concentration kema chule buildinga ni ki sel bom pi ho poma mi get la chun any pa auto freng bo anahing do e auto freng chu Amsterdam a akisial now building a chun agachi in hichilai mo na achanu in diarrhea a thilji ho koima he lawa kisial chu mip gas kiti no mai khat chun hoi selen an ve su ye hichile kha an koi tup no chun auto freng ana pa chu hichile kha chu hin pitai ana frengin a diarrhea ninglang khana chun privacy ama chung changa thil aji ho chu midangin asim loading in anasi in hi any frengin diarrhea ale khaji ho chu apa auto chun local newspaper khana phone ding ati in a thaile le jinge April date 3 1946 komachun head peril kiti local newspaper khana kinderstem ai pawa chapang ho ogin ti ding dan a hi in hichlaya hin ana sotai Second World War kichai 1947 komachun anna in diarrhea anaji chu ama sapena dingin that's pawin lekha a aniki so e 1950 komachun German le France pawa akiphongin 1952 komachun English pawa akiphonge hichilekha English pawa amin kiji cho hile Anna Frank the Diary of a Young Girl akiti Anna Frank in diarrhea le khaji ho akiphona akipanahin wa noi leisi na mi atamzo hin amma lekha hi anangai lu uvin anangai sang hle jing uve chikyu hilowin Anna Frank the Diary of a Young Girl kiti hi flimin jong atho ve Any Frank a hin kho anabay wang hin
ale khazi ho chu tu chan gai hin angai sang le angai lu atam che che na ke be zingi tunya enni frank le ana frank tia min a het nu thusim chomcha iseu chu hi chan hin a ki chai tai i sei sungova sei hil sei hlinglal sei wal au ma hi le an ki hethiam to che u hi te hiti ho tabang thusim hi ingai num ova hi le like subscribe share anabol hitin aban video ting kimoto kit taw hi te